با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اجلاسی 20 مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند دعوت ششم تحت ریاست رئیس مجلس وکیلان خلق شهر رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برگزار گردید. سنه 18 سپتامبر سال روان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اجلاسی 20 مجلس وکیلان خلق شهر پنجکند دعوت ششم تحت ریاست رئیس مجلس وکیلان خلق شهر رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برگزار گردید. اجلاسی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در کار اجلاسی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سردار ریاست فرهنگ ولایت بختیار قاسمов وکیلان مجلس خلق ولایت معاونان رئیس شهر راهبران واحدهای ساختاری مقامات حفظ حقوق مدیران شعبه و بخش‌های دستگاه رئیس شهر راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی رئیسان جماعت‌های دهات محله‌های شهر نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک نمودند. در اجلاسی وکیلان هیئت کاتبات را انتخاب کردند. از روی مسئله یکم روزنامه اجلاسی اوید به رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2021 تحت رقم 115 درباره برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 معاون رئیس شهر وکیل از حوزه انتخاباتی لب چشمه رقم 3 پروینه نقیبی معروضه کرد. پس از شنیدن معروضه وکیل رئیس شهر پنجکند از راهبریت بخش فرهنگ مؤسسه‌های فرهنگی خانه‌های فرهنگی راهبران کتابخانه مرکزی و جماعت‌های دهات پرسش به عمل آورد. با مسئولان بخش فرهنگ بهر اصلاح کمبودی‌های جای داشته تعمیر خانه‌های فرهنگی بنیاد مؤسسه‌های فرهنگی دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. از روی مسئله یکم وکیلان به مذاکره برآمدند. در معروضه و مذاکره ها وکیلان رفت اجرای برنامه ذکر شده را بررسی نموده رشد مؤسسه‌های فرهنگی بهداشت فعالیت آنها را چون یکی از عامل‌های به چاره‌بینی‌های فرهنگی بیشتر جلب نمودن اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت جامعه مهم ارزیابی نمودند. وکیلان طبق روزنامه اجلاسی حسابات کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اوید به مسائل سیاست اگراری، خوراکواری، مهنت و خدمت رسانی که با آن رئیس کمیسیون وکیل از حوزه انتخاباتی صاحب نظر رقم 10 نصرت الله قشقارف سخن کرد و حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق از حوزه انتخاباتی مزار شریف رقم 29 قمرالدین عزیز مرادف را درباره اجرای وکالت‌های وکیلی‌اش شنیده در این باره قرار قبول نمودند. در ادامه کار اجلاسی وکیلان قرارهای رئیس شهر پنجکند را تصدیق کردند. در اجلاسی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بختیار قاسمов سخن نموده فعالیت بخش فرهنگ شهر پنجکند را خوب ارزیابی نمود. همچنین در ادامه کار اجلاسی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخنرانی نموده توجه حاضرین را به اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در ملاقات با فعالان و خادمان دینی مملکت سخنرانی در روز دانش و سپارش‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده جهت تحکیم فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی مبارزه با پدیده‌های اکستریمیستی و تروریستی پیشگیری گرایش به عقیده‌های افراطی در سطح بلند برگزار نمودن معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی جلب نموده از تمام مسئولان وکیلان دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌هایشان را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند.
با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان اجلاس به کار خود انجام بخشید. گزارش صبرینا اکرم و خیام جوریف و شهباز قربانوف. با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در جماعت دوردستترین شهر پنجکند جماعت دهاتی فاراب جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند فرهنگی تجلیل کرده شد. با دستور به واسطه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق در دوردستترین جماعت دهاتی شهر پنجکند جماعت دهاتی فاراب بار اول سنه فرخنده 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با چاره‌بینی‌های رنگارنگ برنامه فرهنگی و کارهای آبادانی برگزار گردید. رئیس شهر پنجکند با همراهی راهبران ساحه‌های گوناگون در مرکز جماعت دهاتی فاراب با نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی شناس گردیده ساکنان جماعت را با این سنه فرخنده شادباش گفت و از آنها دعوت نمود که از امکانیت‌های در جماعت دهاتی فاراب موجود بوده جهت رشد ساحه کشاورزی، ترقیات چارواداری و در این زمینه باز هم آباد و زیبا ساختن دهه‌های خود سهمی ارزنده گذارند. در تالار فرهنگ جماعت دهاتی فاراب جمع آمد با شکوه ایدانه بخشیده به جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ساکنان جماعت دهاتی فاراب و نمایندگان جماعت دهاتی موقعیان را به مناسبت این سنه فرخنده تبریک و مبارکباد نموده اظهار داشت که مردم سربلند پنجکند باستانی در قطار دیگر مردم کشور با شکرگزاری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گرامی ترین جشن تاریخی و فرخنده ملی 33 سالگی استقلال دولتی را تجلیل می نمایند. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی از جمله بنیاد نقب‌های استقلال شهرستان، شاهراه دوشنبه چناق و شاخه آن عینی پنجکند تا به سرحد ازبکستان، کشیدن خط بلند شدت جنوب شمال و عینی پنجکند، ساختمان پایگاه مقتدر برقی، افتتاح کارخانه عظیم استخراج و کارکرد معدن طلا و مس برای ما مقدسند. این دستاوردهای بزرگ زمان استقلال در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه فقط شهر پنجکند بلکه وادی زرافشان تغییرات کلی به میان آورد. در دایره هدف‌های استراتژی معین کرده جمهوری تاجیکستان و برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکند برای سالهای 2021-2025 در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصادیات و اجتماعیات اجرای 118 لایحه به مبلغ 1.8 میلیارد عملی گردیده ایستاده است. دستاورد دیگر به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شدن یادگاری‌های تاریخی سرزم، پنجکند قدیم، مقبره خواجه محمد بشارا، نظام آبیاری فرمیتن، قلعه‌های سنجرشاه و تلی خمتوده است که تاریخ شکوهمند ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی می نماید. تجلیل و گرامی داشت 1150 سالگی بزرگداشت آدم و شعرا ابی عبدالله رودکی در سال 2008 و 5500 سالگی سرزم باستانی در سال 2020، تجلیل جشن بین المللی نوروز در سالهای 2018 و 2022 که با ابتکار و تشریف مبارک پیشرو معظم ملت به شهر باستانی پنجکند صورت گرفتند، در شناخت فرهنگ و تمدن دیرین و معرفی تاریخ پرغناوت این دیار نقش مهم بازیدند. فضای آرام و آسوده امروزه مملکت و اعتراف تاجیکستان به حیث کشور امن و آسایشته دنیا با جان‌نثاری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن تحت سروری پیشرو معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمد.
با اطمینان اظهار می‌دارم که همدیاران شرفمند و شکرگزاری ما از جمله ساکنان بنیادکار و با ننگ و ناموس جماعت دهات فراب وطن خود را مثل مادر و برابر جان دوست می‌دارند و تمام کوشش و غیرت و قوت و امکانیت خود را به خاطر آبادی و شکوفایی آن با دستاویزهای ارزنده استقبال نمودن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان سفربر می‌نمایند. برنامه فرهنگی که از طرف بخش فرهنگ شهر پنجکент نمایش داده شد از طرف ساکنان جماعت دهات فراب با فرح و شادمانی و کفکوبی‌های بردوام پذیرایی گردید. ساکنان این جماعت بلندکوه برای در سطح بلند برگزار نمودن سنه فرخنده 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با برنامه فرهنگی به رئیس شهر پنجکent و اهل فرهنگ می‌نداری بیان کردند. واقعاً تشکیل و برگزاری این چاره‌بینی ایدانه در جماعت دوردستترین شهر پنجکent اساساً برای بلند برداشتن افتخار وطنداری و به چاره‌بینی‌های تشکیلی و فرهنگی فرا گرفتن ساکنان دهه‌های دوردست دیاری باستانی امان بود. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالح و شهباز قربانов. برنامه را ادامه می‌دهیم. در طالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent جلسه کاری نزد رئیس شهر پنجکent برگزار گردیده. در آن اساساً اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت مورد وظیفه‌گذاری و دیگر مسائل مهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در طالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent جلسه نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. نخست در جلسه دستور و سپارش هایی که پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوخت در نزد راهبران و مسئولان دخلدار گذاشتند مطرح گردیده توجه حاضرین به وسعت دادن بنیاد کارخانه های صنعتی، کارکرد محصولات کشاورزی، تشکیل جایهای نویکاری، تهیه لایحه به گردش کشاورزی وارد نمودن و آبیاری زمین ها، افزون نمودن محصولات چارواداری، تیزانیدن کشتی تیر ماهی، نظارت جدی بر راه اندازی حساب برابرکنی غیر نقدی، حل مسئله های راه آهن پنجکent سمرقند جلب کرده شده. دایر به حل مسئله های مذکور مسئولان ساحه های دخلدار وظیفه‌دار شدند. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکent خالقزاده عبدالخالق چند از ایرادهای خویش را وابسته به بد بودن وضع اکولوژی شهر و جماعت‌های دهات، سری وقت نبرداشتن پرتوها، جای داشتن مشکلات‌های جدی در ساحه‌های معارف و تندرستی، بخش جوانان و ورزش بیان نموده برای برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته راهبران مسئول سپارش گرفتند. برای با آب پالایزی تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و بنیاد انشاءاتها طبق نقشه چاره‌بینی‌های 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، گردش خانه به خانه و جانک نمودن کارهای فهماندهی وابسته به پیشگیری پهنشوی بیماری‌های سرایتی، از بین بردن فرهنگ بیگانه، جلب زنان و دختران به آموزش هنرهای مردمی، دستگیری صاحبکاران، از بین بردن ساختمان‌های خودسرانه، اجرای نقشه انداز، رئیس شهر در نزد مسئولان وظیفه‌گذاری نمود. در جنبست جلسه پیشنهادهای مقامات حفظی حقوق بررسی کرده شد. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکent جنبست نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالح. در زمینه نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده از جماعت دهاتی یاری بازدید نوبتی انجام داد. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه.
در دهه یوری جماعت دهاتی یوری شهری پنجکند تأمین اهالی با آبی پلیزی و توزیع نوشاکی بهتر کرده می شود. با این مقصد با سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان از طریق کندن چاه عمودی و عمق بیش از 100 متر با لوله قطرش 60 میلیمتر آبی توزیع نوشاکی برآورده شد. همزمان با سهمگذاری اعضایان خواجگی دهقانی خراسان با ساختن خط علاوگی آبکشی حالت ملیاراتیوی بیش از 100 گکتار زمین بهتر می‌گردد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از رفتی آمادگی برای استفاده دادن خط آبی نوشاکی و خط علاوگی آبی پلیزی شناس گردید و با این تشبس ساکنان دهه و اعضایان خواجگی دهقانی بهای بلند داد. باید گفت که چند قبل همچنین با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سهمگذاری شریکان رشد و ساکنان از مسافه 2 کیلومتر خط آبی نوشاکی کشیده بیش از 200 عائله دهه با آب تازه تامین کرده شد. ضمن سفر کاری با جماعت دهاتی یوری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از فعالیت خواجگی دهقانی حاجی رجبی این جماعت شناس شد. در خواجگی دهقانی مذکور در مساحت 2 گکتار زمین باغ سیب سیراب خوشمزه بنیاد کرده شده است که سال روان با مساعدت آمدن آب و هوا و اجرای طلبات‌های اگرتکنیکی حاصل باغ فراوان بوده. حالا جمع آوری میوه آغاز شده است و قسم بیشتری آن با بازارهای داخلی به فروش برآورده شده است. عموما یادآور می‌شویم که میوه‌های خواجگی دهقانی حاجی رجبی جماعت دهاتی یوری خوشمزه و سیراب بوده با بازارهای شهر ولایت جمهوری نیز صادرات کرده می‌شود. با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در زمینه دستگیری‌های پیوسته سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروزها هر یک ساکن کشور از جمله شخصان سخاوتپیشه و صاحبکاران کوشش دارند که در تطبیق سیاست اجتماعی حکومت کشور و آینده درخشان نسل نوروز سهمگذار باشند. در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 57 دهه یوری شهر پنجکند برای بنیاد صنفخانه های علاوگی سنگ اساس گذاشته شد. ضمن گذاشتن سنگ اساس برای بنیاد صنفخانه های علاوگی که با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده صورت گرفت، اطلاع داده شد که بینای نو از 9 صنفخانه عبارت بوده. آن برای به تحصیل فرا گرفتن 320 نفر در 2 بست پیش بینی شده است. بنیاد بینای علاوگی تعلیمگاه با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان دهه بنیاد کرده می شود. باید گفت که حالا در مؤسسه تعلیمی مذکور بیش از 1000 نفر خواننده تحصیل می کند و نارسایی جای از مشکلات عمده آن می باشد. بنابراین صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه تصمیم گرفتند که در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 57 یک بینای بر هوای علاوگی تعلیمگاه را بنیاد سازند. رهبریت شهر با ساکنان و صاحبکاران برای چنین اقدام نیک بهای بلند داده آموزگاران را با استفاده ثمره بخش از امکانات موجوده و در روح خویشتن‌شناسی به کمال رسانیدن نوروزان هدایت نمود. در نظر است که بینای علاوگی مؤسسه تعلیمی در اساس لایحه معاصر مطابق با طلبات بین المللی ساخته شده. خوانندگان می توانند در صنفخانه‌های برهوا و معاصر علم آموزند. برنامه را ادامه می‌دهیم. با مقصد تطبیق چاره‌بینی‌های سال معرفتی حقوقی ملاقات پروکورور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند حفظ حقوق وایدهای ساختاری رئیسان جماعت‌های دهات و شهروندان برگزار گردید. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما. با مقصد تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های پروکورور شهر پنجکند وابسته به اعلان شدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک معاونان رئیس شهر پنجکند، پروکورور شهر پنجکند، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، نمایندگان مقامات و اداره‌های دهدار، رئیسان جماعت‌های دهات و شهروندان ملاقات ترغیباتی و اطلاعاتی برگزار شد.
мулоқотро таҳиягари барномаи телевизионии маърифати ҳуқуқӣ Аббос Ҳамроҳзода ҳусни оғоз бахшид ва таъкид намуд ки мақсаду мароми ин мулоқот ба таври ошкоро расидагӣ ба дархосту саволҳои шаҳрвандон ва тадбирҳое ки аз тарафи роҳбарони дахтдор андешида мешавад. дар оғози ин мулоқот муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода андешаву мулоҳизоти хешро вобаста ба корҳои тарғиботӣ бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ иброз намуд. прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода зимни суханронии хеш бори дигар таъкид намуд ки вазифаи асосии мақомоти прокуратура назорати иҷрои қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон, баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва дар ин замина андешидани тадбирҳои мушаххас барои онҳое ки ба мақомоти дахтдор ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти хеш муроҷиат менамояданд. дар ин мулоқот асосан масъалаҳои марбути қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи замин, ишғоли ғайриқонунӣ заминҳо ва бунёди манзилҳо ҳамзамон аз тарафи баъзе мансабдорон сали вақт расидагӣ нашудан ба мулоҷиатҳои шаҳрвандон ба таври хеле муфассал мавриди таҳлилу баррасӣ ва саволу ҷавобҳои мушаххас қарор гирифт. ба саволҳои шаҳрвандон вобаста ба ин масъалаҳо прокурори шаҳри Панҷакен Искандар Раҳматзода, муовинони раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, Эркин Хушвақтзода, роҳбарияти кумитаи идораи замин, шӯъбаи шаҳрсозӣ ва меъморӣ, раисони ҷамоатҳои диҳор ва дигар масъулони соҳаҳои дахтдор ҷавобҳои мушаххас доданд. дар мулоқот роҳбарияти кумитаи идораи замин, раисони ҷамоатҳои диҳот, гурӯҳҳои корие ки дар ҷамоатҳо ҷиҳати барқарор кардани ишғоли заминҳои ғайриқонунӣ вазифадор шуданд, дастур гирифтанд ки бояд онҳо корҳои тарғиботиро дар соли маърифати ҳуқуқӣ вусъат бахшида ба шаҳрвандон мақсаду талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбути заминро мунтазам шарҳу изоҳ диҳанд. барои ба ҳолати аввала баргардондани заминҳои худсарона ишғолшуда, ҳавлию манзилҳои ғайриқонунӣ биногардидаи шаҳрвандон чораҳои заруриро мавриди амал қарор диҳанд. дар хотимаи ин мулоқот прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода аз роҳбарон ва шахсони масъул даъват ба амал овард ки мо бояд пеш аз ҳама қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоем ва маърифати ҳуқуқии мардумро баланд бардорем. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Хайём Ҷураев ва Шаҳбоз Қурбонов. бо иқдоми ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ҷамъиятҳои деҳот, ходимони дин ва дигар масъулин вобаста ба пешгирии ҳаракатҳои ифротгароӣ ҳамоиши маърифатӣ доир шуд. бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф дар мавзӯи тақвияти ҳамкориҳо дар самти пешгирии ҳаракатҳои ифротгароӣ дар шаҳри Панҷакент мизи мудаввар баргузор гардид. дар он намояндагони мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҷамъиятҳои деҳоти Саразм, Лоиқ Шералӣ, Халифа Ҳасан ва ходимони дин ширкат доштанд. нахуст директори ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф Малика Додоева оиди мақсаду маром ва вазифаҳои ташкилот маълумоти муфассал дод. сипас муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода, собиқадори вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент полковники милитсия Нарзиф Муҳаммадҷон дар бораи пешгирии ҳаракатҳои ифротгароӣ фикру андешаҳои худро баён дошта, аз ҷумла қайд намуданд ки ватан калимаест дӯстдоштанӣ, ҷоест оромибахш ва мафҳумест муқаддасу ифтихорӣ. барои дарки ин гуфтаҳо моро мебояд ки ба мафҳуми аслии ин божа бирасему онро қадр намоем ва гиромӣ дорем. маърифати ҳуқуқии сиёсии ҳамагон, бахусус ҷавонону наврасонро баланд бардошта, дар замири онҳо
парваридани муқаддас будани ватан модар, сулҳу субот, варзишҳои миллӣ, боз доштани онҳо аз фирефташавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротӣ вазифаи аввалиндараҷаи падару модар, муаллим ва умуман аҳли ҷомеа аст. Назарзода Алишер, муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, Акбарҷон Ҷумазода, намояндаи шӯъбаи мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккил, Парвиз Амонзода, мудири бахш оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, Замонова, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрои маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, имомхатиби масҷиди панҷвақтаи Муллоқаҳор Маллаев Зафар суханронӣ намуда, дар бораи ҳамкориҳои судманд бо мақомот андешаронӣ дода қайд намуданд, ки имрӯз ҷавонон тариқи расонаҳои хабарӣ хуб дарк карда истоданд, ки терроризм ва ифротгароӣ оқибатҳои бади марговар дошта қасди нобудии миллатҳо ба мақсад ғулом гардонани мардумро дорад. Мардуми бонангу номуси мо ифротгароӣ ва терроризмро дар ҳама намуд маҳкум менамоянд. мо бояд шукрона аз он кунем, ки дар фазои сулҳу оромӣ ва ваҳдату иттифоқ зиндагӣ дорем. Ҷавононро мебояд ҳамчун насли ояндаи миллат, пешбарандаи ҷомеа, сулҳу субот, ваҳдату ягонагии кишварамонро монанди гавҳараки чашм эҳтиёт намоянд. гузориши Майсара Тилоева, Хаём Ҷӯраев. идомаи барномаи иттилоотии пайхом бо фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давати тирамоҳии навазкарон оғоз ёфтааст. робита ба ин мавзӯъ шӯрои ҷанговарони байналмилали шаҳри Панҷакент бо 250 навазкароне ки бо амри дил ба дифои ватан мераванд вохеле гузаронданд. ҳамасола аз тарафи шӯрои ҷанговарони байналмилал дар арафаи давати навазкарон ба сафи артиши миллӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда даъват ба амал оварда мешавад, ки ҷавонон барои ҳимояи ватани худ омода буда шарафу нангу номуси меҳни худро аз ҳар гуна хатар чун гавҳараки чашм нигоҳ доранд. соли равон низ тибқи нақшачорабинии шӯро дар давати теҳрамоҳии навазкарон як гурӯҳ ҷанговарони байналмилал бо роҳбарии раиси шӯро Алибой Баротов дар мактаби ронандагии шаҳр Вохӯрӣ бо зиёда аз 250 нафар ҷавонони шуҷоъ, ки бо амри дил ҳозиранд ба дифои ватан раванд, гузаронида шуд. Сараввал Алибой Баротов бо ҳамсангаронаш дар назди ҳозирин баромад намуда аз саргузашти худ дар давлати исломии Афғонистон нақлҳо намуда қайд карданд, ки шумо бояд аввалан зиракии сиёсиро аз даст надода аз дилу ҷон ватани худро ҳимоя намоед, зеро ҳимояи ватан вазифаи муқаддаси ҳар ҷавони банангу ор аст. сипас чанд нафар даъватшавандагон аз тарафи шӯрои ҷанговарони байналмилал бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. миннатдори худамро ба шӯрои ҷанговарони Афғонистон мерасонам, ки имрӯз омада бо даъватшавандагон касбҷоёни мактаби ронандагии ташкилоти ҷамъияти зиддулузӯру мудофиаи шаҳри Панҷакент ина омада оид ба шароити хизмат чӣ гуна рафтори намуда доштан машғулиятҳои инчунин иштирок намуда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна хизмат шароиташ чӣ гуна буданро омода касбҷои мо шинос намуданд. албатта ифтихори ҳар падару модар дар он аст, ки фарзандаш бо хоҳиши худаш барои ҳимояи ватан падару модар ва наздиконаш меравад. ман Саттору Муборакшов ба ин мактаби ронандагӣ даъват шудааст. ба хоҳиши худ ба хизмат меравам, яъне ба ҳимояи ватан модар. мо фахр мекунем, ки чунин Тоҷикистони обод дорем ва ҳамаи ҷавонон мо ба вай даъват мекунем ба хизмат, яъне барои ҳимояи ватан модар ҳама ҷавонон биёянд. чунин мактаби зебо аз тарафи пешвои миллат, яъне аз тарафи раиси шаҳр ба мо яъне шароитҳои муҳайё карданд. худи ҳамон рӯз Алибой Баротов ва ҳамсангаронаш собиқадори соҳаи вазорати корҳои дохилӣ полковник Маҳмадқул Саримсоқов, ки имрӯзҳо дар синни мубораки 90-солагӣ буда бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлати Тоҷикистон намуда давлати пирӣ меронад, аёдат намуданд. ҷавонои мо чӣ ки мана аз моҳо мана худо ба шукр шумоғон ба баъд аз шумоғон накун бо ин давомши ҳамавақт шудан аст дар кор. як та сутум шиканад агар
جاش به دیگه میمانیم که برای همون هم حاضر تکیه ما فقط خیلی که پریزیدنت بایم در جاها من رئیس های شهر و ناحیه هایم فقط تکیه فقط همون جوان ها بود برای آنکه جوان ها این دوامشی من و شما البته این اقدام جنگاوران بین الملل که با نام جنگاوران اینترناسیونالیست نام میبرند شایان تحسین است. اگر به مفهوم کلمه اینترناسیونالیست نگاه کنیم برمی آید که غایه همفکری مهنتکشان یک چند ملت بر ضد استثمارگر شخصی که همفکری همین غایه است. از این میبراید که علیبای براتوف و همسنگرانش بر ضد استثمارگر جنگیده برای تامین صلح در کره زمین جان خود را دریغ نداشتند. дар муассисаи давлатии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент бо иштироки раисони маҳаллаҳо мизи мудаввар баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар толори маркази назоратии давлативу санитариву эпидемиологии шаҳри Панҷакент бо иштироки раисони маҳаллаҳои шаҳр маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим мези мудаввар баргузор шуд. сардухтури маркази назоратии давлатии санитариву эпидемиологии шаҳри Панҷакент Атохоҷаев Бурҳонбой мези мудавварро оғоз намуда таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба риояи талаботи санитариву эпидемиологӣ тоза ва озода нигоҳ доштани маҳаллаҳои зист, хиёбону кӯчаҳои шаҳр, бозору нуқтаҳои савдо, муассисаҳои хизматрасонӣ ва баланд доштани маърифати шаҳрнишинӣ ҷалб кард. иҷрокунандаи вазифаи директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим Дилшода Ҳалимова оиди бемориҳои сироятӣ, вируси норасоии масъулияти одам, гепатит, сил, сӯхтанӣ, ботулизм ва ғайра маълумот дода аз иштирокчиёни мизи мудаввар, роҳбарони соҳаҳо ва шаҳрвандон даъват намуд ки дар ҳамкорӣ бо ташкилоту корхонаҳои дахдор барои тоза ва озода нигоҳ доштани шаҳру деҳоти Панҷакент бо масъулияти баланд тадбирҳои мушаххас андешанд. дар мизи мудаввар Софӣ Фаловиддин, мудири шӯъбаи эпидемиологӣ, изҳор дошт ки бо фароғ расидани фасли тирамоҳ занону бонувон ба омода кардани консерваҳои гуногун машғул мешаванд. бинобар ин аз онҳо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба қоидаҳои санитариву эпидемиологӣ диққати махсус диҳанд. дар хотимаи мизи мудаввар таъкид гардид ки масъалаҳои тозагӣ ва озодагӣ як омили муҳими муҳофизоти шаҳрвандон аз бемориҳои гузаранда ва хатарнок мебошад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент байни дастаи саразми Панҷакент ва сарои камари ноҳияи Панҷ мусобиқаи варзиши футбол баргузор гардид. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент мусобиқаи навбатии футболбозон доир гардид. дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент бо дастаи сарои камари ноҳияи Панҷ байни якдигар қувваозмоӣ карданд. бояд зикр намуд ки мусобиқа хеле пурҷӯшу хурӯш идома ёфта. дар дақиқаи 50-уми даври аввали бозӣ футболбози дастаи саразм Раҳматҷон Ҳомидов ва дар ҳамин дақиқа аз дастаи рақиб Расул Мамаҷонов голро ба дарвозаи ҳарифони якдигар заданд. бояд гуфт ки футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар кишвар ба ҳисоб рафта. дар байни аҳолӣ нисбат ба дигар намуди варзиш мавқеи хоса дорад. футбол барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, беҳдошти саломатии инсон равона шудааст. дар даври дуюми бозӣ аз дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент Шерзод Қурбонов дар дақиқаи 78 ба дарвозаи ҳарифон гол зад. ва ниҳоят мусобиқаи футбол бо ҳисоби 2-1 бо ғалаба ва ба фоидаи дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент анҷом ёфт. варзишгарони дастаи футболи саразм изҳор доштанд ки мо ин ғалабаро ба мухлисон мебахшем, зеро онҳо ба мо илҳоми тоза ва нерӯ мебахшанд. аз дастгириву мухлисии онҳо мо дар ҳар бозии навбатӣ сарфарозем ва умед мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда низ шумораи онҳо ва дастгириашон бештар хоҳад шуд.
вохӯрии навбатии дастаи саразми шаҳри Панҷакент санаи 20 сентябри соли равон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бо дастаи футболбозони сомони ноҳияи Данхара доир мегардад. аз сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент хоса мухлисону ҳаводорони бозии футбол даъват менамоем ки дар мусобиқаи навбатӣ фаъолона ширкат варзида ба дастаи саразм нерӯ ва илҳом бахшанд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ҳамдиёрони азиз, инсоният ҳамеша ва дар ҳама ҳолат ба кӯмак ниёз дораду ниёз пайдо мекунад. надидаем ва нест инсоне ки чархи сиёҳи рӯзгор боре ҳам сарнавишташро натобонда бошад. чӣ касе ҳам бошем, фаромӯш насозем ки барои ҳамдигарем. шаҳрванд Музаффарова Адиба соли таваллудашон 1974 соҳиби як нафар фарзанд имрӯз ба кӯмаки мову шумо хеле ниёз доранд. мегӯянд дар зиндагӣ хеле азоб кашида истодам ва имрӯз маҷбур шудам то аз мардуми саховатпеша кӯмаке бипурсам. ман Музаффарова Адиба сокини деҳаи Кабудсан шаҳри Панҷакент мебошам. соҳиби як нафар фарзанди ноболиғ. аз сабаби бемории худам ва ҷои истиқомат надоштанам аз шаҳрвандони азиз хоҳиш менамоям ки ба ман дасти кӯмак ҷои зист мадад ёрӣ расонанд. бо умед ба дарки дурусти ин мушкилӣ як инсони ҳоло хеле ниёзманд мушаххасоти бонкии Музаффарова Адибаро дар зер менависем ва ё метавонед ба ин рақам муроҷиат намоед 92 774 42 64. такрор мекунам 92 774 42 64. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон таҳия ва пахш намудем. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.